nigetha kou nikuo kurathie kuheanirwo. Yes, basi tayari gavana ni kuingia na ingia. Karibu sana gavana. Watu wengine wote wakuja wasimame pande hii. Andu aya giothe mecikire mwena uyu. Aya giothe chichikire nigetha. Karibu sana gavana. Tuko area ya Red Rock. Niwe sio gavana ora karibizwa na mheshimiwa wa Goko, mheshimiwa Kagodo. Pia amekaribizwa na DS. Na nimeona pia chief tuko na yeye. Na ninaona mheshimiwa Nyoto ako hapo, cute. Nimemwona ako hapo. All the MCAs nimewaona pia wakaribiza gavana. Na pia chief engineer pia taye ako hapo. Nimeona tuko na engineer Mumanyi pia. Karibu sana gavana, tumekugoja na pia tunakupenda na tunakutambua. Ni undu wa wira mwega uria ukoretwo ukiruta thiini wa kaunti ya Kiambu. Thiini wa gukurari gukorwo twikireire machawa. Nikio tukwenda kuhoya andu aria mechikire gukuhiriria othe. Naomba tukaribie pande hii. Wale wako kwa ubari tafadhalini kujeni pande hii. Kai mweno uyu kuhiriria ichu andu aichu. Urugari ukoragwo wikanagirwo ni andu aria me hakuhi. Thiini wa gukurari. Thiini wa guku Kijabi na tugukena muno. Muririkarie ni ache wira no ucio rathi na mbere gavana akirutaga. Tuiguithania wega muno twarikia haha. Turathie thukuru wi haria tuguthie msafara ithuothe nigetha kou nikuo kurathie kuheanirwo seki cia basari ni gavana. Gavana karibu sana. Wapi DJ? Weka wimbo kidogo. Gavana tu atusalimie ndio anachukua mikono juu. Ndio hiyo. Kabisa ndio hiyo. Maisha bora ndio ndoto. Nego kacho kitego aku denagano. Donya ile higo sia kuna itendo. Neo dora ile matare pagai. Yes. Kuhereria ya ndoto naomba tukaribie. Urano he igoro gweka makofi ya juu kidogo tukaribishe gavana ndio hiyo. Ndio kwa. Haya. Okay. Niko ida handindo wega makofi ya juu kidogo. Raha ndio hiyo. Kasi ndio hiyo. Ndio kwa. Aya. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Tondu tutikwenda guikara muno ni andu gavana na thabari nene. Ni wega gukirithia gavana haria ithuothe turi. Naomba chukua mikono juu ukaribishe gavana ndio huyo. Na turaiga ithuothe wona ndoiga roho ndio hiyo na inyuĩ mukoiga kazi ndio hiyo. Ndoiga kazi ndio hiyo na inyuĩ mukaiga roho ndio hiyo. Nigetha tukaribishe gavana. Ni wega uguo. 1 2 3. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Wekia muno ndenda kwamba kunengera mutungatiri tutana te mahinda tondu turenda kwihika ithuothe getha tuhingurire na mahoya. Karibu. Tucokia ngatho nĩtondũ wa mũthenya ũyũ ũmũthĩ. Nĩtũgũcokia ngatho nĩtondũ wa mũthenya ũyũ ũmũthĩ gũkorwo twĩna gavana witũ. Na Jehova nĩtũgũcokeria ngatho tũgĩkũhoya na tũgĩkwambararia. Nĩtũĩ wĩra mũritũ mũno arutĩte. Nĩ wĩra mũritũ mũno atũteithĩtie naguo.
yakwa ya kwanza ilimalizika na no turagicokeria gavana ngatho ni tondu wa wira mwega. Uguo ni kuga ni ati na tondu tutikwa toima haha ona speeches ile turere gwika no nini muno, gavana tugwatirie matawa kwa sababu tunaenda ile shule iko pale, kwa hivyo tunaenda miguu. Kwa hivyo haha na tutire na migambo mingi, kwa hivyo nataka ni na kwa dakika moja tu aseme jambo moja ni undu maundu macio mangi mothe tukwariria haria na ithuothe tuguthie maguru tuthie thukuru ithuothe nigetha tukore andu acio angi. Karibu. Thank you Your Excellency Governor Kimani Wamatangi, MCAs wenzangu, all protocols observed, na ikaria itu akenari rekei ndimugeithie guo nimugeithika ndetha tukuoya ndagika nyinyi kwamukira gavana thiini wa gikaro giki gia kinari na ni giake muno. Nitwe twathi haria ni tukwaria wathomagira kuria university na riu ni umuhete wira gwaku gutingihorea gavana tondu gavana ni atwikire. Asante sana. Karibu gavana. God is good. Ndio hiyo. Aya, njitagwo Njiro thuro kuria Thika na nitamenya tuguthi kwariria haria no gituya kumenya jeshi ya gavana ria thia nayo no ya kumenya mbunge ya gavana thia nao ni atugithia tuko na mheshimiwa Rebecca kutoka Limuru, mheshimiwa Wambui kutoka Kikuyu, tuko na mheshimiwa Muhenja, huyu mambo ya hospitali anaangalia kutoka Githurai. Anaona ndari ngaringuo teno itekuruteka wira tondu andu marathuragwo mundu atonya gitiugo kia mbunge atonya giti kia gavana ithabu ria mbere ni uri indo cia muingi cikugayanwo na ria cikurio igaturagirwo ndundu na nie ngeingira ngiuga ndirenda ngarure miaka ino ya mbere 5 mwahe tugikinyia 27 inyu mugeka ithabu rianyu muone kana mwathurire mundu mwihokeku mundu otuaga itua karugama nario na kana kaunti ino no igaruruke toto itua ri tugikinya mwaka wa 27 ingigacoka haha nigetha ndimoe haria tuguthie hau mbere miaka ingi 5 turekererie wira mugatua itua kuringana na wira uria murona murute tuna mwandu itu na nikio riu murona turathie tugithondekaga maundu ni njui kina ri twicira munene na cira witu munene ni tondu guku twi maundu megie varavara matari moka wega na uhoro ucio ndiwikirite moko-ini uguo na ngera njamba ino igwitwo Kiranga tugutwarana nake mbeca citu cia varavara mumenye kuria thiini wa bunge ya National Assembly kou mambire makirehe muswada